Authentic mama, the one who came from one
The
careful. I like secret. Me for no choke. Go de be 3 out of and 2 out of 3 persons in Ghana, they are nye legend ama ame yo le nu ƒo be woatrɔ asi le dodoa ŋu alo free agents problem le ŋu kuxi le ŋutɔwoa ɖo elabe free SHS womeka be enu ma nye nu me dem le free SHS woazi dodoe mene gblɔ ŋutɔ woazi dodoe ebo le government va yia woatrɔ si dodoa ŋu be woanyo ekple bubu aɖewo gake vevietɔ ko ya nu bubu ɖeka ho kagblɔ nye be egblẽ categorically be dumsɔ eke nye atsi kplo atsi ko adre dziɖegbe kaɖi ƒe nyawo le dukɔ ma le Mahama ƒe time eno so bad gake ye ƒe time ebe ye solve dumsɔ ɖeke meka le Ghana o nene oƒonu le sewotakpekpe me ŋutsɔ gake ɖe babia nye be ewoe nyawoe nye dumeviwo alo miawo nye dumeviwo he president he ƒonu ya vɔ ŋutsɔ le sewotakpekpe me the next day koa dumsɔ all over the country dumsɔ jegɔme otsi dzo na ame geɖewo leke miawo hã eye mietsɔ le me nu ka nye nya aɖe ke wògblɔ eke de dziƒo na mi dukɔmeviwo be aleke dɔlamowo wu le dukɔ me aleke nu le sesẽ amewo le dɔkpɔ wɔ light ƒe nyawo enu ye ƒete wòƒo ɖe ke ne kpɔ tso so sugbɔ awɔ this now abe dukɔmevi ene ɖewo sugbɔ kpe ɖe ko eye me ɖe ko me ka dzo ame aɖe ke gblɔ susu 4977 244 497704 0244 497704 and our voice message aɖewo susu gblɔ tso president ƒe enya yoruba gblɔ sewotakpekpe me ne kpɔtsɔ ɖi aɖe le ma enya ke nuko de dziƒo na wa ekema nana mianya ne naɖo voice aɖa le 0244 497704 dzi ekema miaƒoe na o egba womayɔ ame ɖeke meka yɔ ke boŋ meka yɔ le nɔmba dzi wɔ voice recording aɖo ɖa eya miawɔ na wo gbe Top Radio 103.1 FM authentic mama kple Dunenyo Borborbor na ƒe ŋkɔse ne le nye le live le authentic mama fan page ame yiwo le afi ma me ɖe kuku mi share video na mi ma videoawo le ne amewo akpe miayi dzi mia ayi edzi toɖola vavawo ne le Top Radio 103.1 FM ƒe ŋkɔse ke anɔvi toɖola mi mi kpɔ be naɖo voice ɖa ne miaƒo meka yɔ le nɔmba ya dzi o miawoe le tso dzi ye nɔvi toɖola vavawo akpe be mi le toa dzi le mia kpɔm le mia ŋkɔ sem ame sia ame ke le ŋkɔnye sem le Ghana kple America dukɔ ƒe akpa sia akpa akpe na mi woƒo ga nene ga de minute bla atɔ̃ vo ene ele Top Radio 103.1 FM ƒe ŋkɔ sem mi le clear live le Top Radio 103
103.1. Ona menye be drivers ado le Alajo Junction ole nkonye sem efonye achu le Alajo Junction enye taxi driver ele nkonye sem hododio na me taxi driver so katan le Alajo nyanovio katana we clear 100 degrees na one not tick mama penkosem to the lava vow ke apeto prosper. Good evening, my dear sister. You are doing well. Please keep it up. My name is Dogbaji. Dogbega Prosper. Our president, Nana Danko Akufo-Addo, has done his best for us. The rest depends on us. So, Lonoto enya usuku akaya mehia ebemado fiina lonoto yukata lenkonye sem, especially workers workers at Omega office Omega office. Profound greetings to workers of Omega office at Accra. God bless them all. Novi Tudula top 103.1 FM Penkosem. Keep the good work up. Hope you are doing well. This is coming from Dr. Williams. Dr. Williams from Temakekeli EP Church. Dr. Williams, Nchofe Domi Dogoncho, Lekekeli EP Church Tema, comment 11, I think. Akpe Dog Bele Twaji. We are still waiting for your picture, name and your cat. Okay. Thank you so much. Authentic, we are there with you. Congratulations, Novinye. Coming from my sister Ajo Vivian Ahyable Le Oti region. Ellen Konyesem live. Apeto Emmanuel Ameganshi is also live. Afisa Fiko Unko live. Congratulations. It worked well. Authentic mama, no size. Thank you so much. Okay. Messages you over Yemeleka Kalenami quickly. Nemia Iwanaji. Top Radio 103.1. This one show Apeto Selam Ramsey Bo Leho. Apeto Selam Ramsey. I'm watching you live from Ho. Congratulations to you. Apeto Gabriel Dijom Kekeli Borborbor group to le La Paz. Ona menye be echwa wa launch na ade eke Borborbor group wa efle bas. Hooray! Medok bename Borborbor group to Dijoli aloji ejom Borborbor group to le La Paz. Echwa okpe authentic mama be ma ba wo launch mana yo le La Paz. Yo fle vubas ne amedo cho you are kono tefe for yi medo. Congratulations to Hedena wala bo jagbagba be Borborbor group ajagba fofuga afle basa is one in a kind akpe mano mi ado me echone mauding medo na mi apenu no la okata no na mi kabakaba ne mi ayiwonaji medo bena pastor Reverend Koku Roger. Alo call me Roger. Reverend Roger medofia ina me. Nene make medoina lonoto Yucatan America to come mianto miape Siena, members of Siena North America. Obo President Dr. Chachu Nyamadi. Ellen Konye Sem Live. Nyan of Yucatan, the USA. Apeto still there. Mama Mau Empress Mausi. Dr. Wonyo. Okata Lenkonye Sem Live to America. Klebubu Okata Siena Fraternity Okata. I salute all of you for the good work we are doing. We have a TV channel and radio channel. We call it promoting our language, every language in North America. O wana no kata akpenami. Siena to kata miawele twaji le miakpom le miankosem. Efonye foko fig bekli. Daddy, medogbe now, medogo editi, medogbe now, play on Otokatan le Toronto, Yolan Konyesem, Akbebe Miletwaji. Okay, no Victor Lava Vow,
akpena todula yokata lenkonye sem ke eyabe oyabe Richard Caveji afeto Richard Caveji ele ponye life to Italy ele moji plemi akpena mi ple bubo okata nyawele etoji afeto kwabena freedom aka Billy who ebe authentic mama ayiko yele konye sem yele ponye live to ashaman yedogbe na chodo leme members association me no laukata ebe today's week okay nunca okay ebe mikata mi adu de haji Nanemake Madon Kuchi Eyabe, we are proud of you, authentic mama. Ayiko, thank you so much. Todolao, Asamoah Fumiocho, Abutia Teti, Okatan Habe ma common papa ma dakpena no loto yova bakpede yonti egbela Abutia Teti, Odi open no loto, the late Madame Salome Ajua Asamoah, the late Madame Venice Odum no yonya me yodi Abutia Teti egbe afeto Albert Monu medogbe na afeto Ben Asamoah blebubo kata yova va kpowona tefe le Abutia Tetia horodio na mikata nyawele toji akpe messages deva eyabe authentic mama sister Mefa, good evening to you. I want to use this platform to extend my greetings to the following people. Meto Naomi Nyewova Nyewove Pele Ayanka Agnes. May the good Lord protect them from any sickness. From Thomas ahead to Dansuma. Okay, Dansuma Shaibu. Ebe yolen konye semcho Dansuma. Okay. Thank you so much. Italy to afeto Steve de Klebo Bokata le miakpom live to America to come. Italy to han le moji, Nigeria to le moji. Efonye enuya dal to kata okata le moji akpebe mi le to the top radio 103.1 FM authentic mama kle to no Borborbor show na pen ko samele. Miape messages on of avam test miape messages so voice messages so concerning the state of the nation's address ekemiape duplola wo lekene sutu chon enu yo kata for 2 hours de no kan choleme the defo nya kai na kpoleme enya de o make sense like maglobe the defo nya kai le me na kpoke onyo no you kata ne say wo voice recording 2-minute voice recording na yon call afine le no poche na do da le 0244 4977 0244 497704 adreda number marginam Ebenad Melekboblobe or 2-minute voice recording adreda le 0244 497704 then adreda ma for now fifi la ni le toji le authentic mama pen custom like
Top FM. Uwenye be Jonas. Bela no photo sakuma. Nyatefe nya. President who state address of us Nichola. In fact, Togwale ke melemo enyale ke meleme no to come fi mi acho akodo lokuva va blemi ali ke gbeje a whole president mi le du comme en mi go voter reji gbogbo ba to mi le voter reji a whole president va le state address me mete gbonya madeke mete phone ko to enya madeke gbe o yidu baba na alu yiwali ne voter reji to le akoso bo dan ye o vo va chonti mo gbo kama de ko kunna kwa nyano gbogbo fibi amumai president ma 2024 die ni nya si wo mistake enye particular ke ni nya si wo mistake to foot no ba me na ma va famela ma ba gbanya ni asie de foto ma ba gbanya ni in fact ma ba gbanya ni e de binuka o president matano junu Fred Kishima Glomola. And we have Flagilla, all the cafe de your school, you could have can I give you Giranto no friend, one of your night school. Moon do back Balaka, Damon and Review. Moon do back Balaka, Review. Uvala Gamala, every blessed day, no one has state address. Free education. One disti, one factory. Avo Banyaga, would you cook, would do factory? Let you come. Diabetes, sugar do too much. Na sugar do too much. Any do sounds the on phone. Maji Mado fie bokona do family pe bubble family kata le apepe gbebo Mado fie bokonu odu ele ahaji le miape vice famous koku le miape plus babina odu ele ahaji be atwenye miape meeting day odu kabara nya dume ne me ka nya pakaba akpenani. Good evening, authentic mama. Oya number Daniel to Ablokma West, Dansoma. Niafe Duklola Nana Ado Dankwa Kufado per State of Nation Address Ikuba Awonicho. Mfaswara K Malajio. Aba New Kungone Yakubahna. Anya Yukuba Glo, Chodo the Kamalamu, Agomanyaba, Yintonyaba, Angu Blanco, Angu Mogala, Atapo, Ayata, Loko, Baba, Unyaba, Adu, Plosa, Gluba, Ne, Udu Padashada, Ayaba, Edukulanava, Anna, Mtutu, a drum, Alo, like a drummer, Koyi me. I can never be Namudako. Mova blina modako anya godo son ko va glo ni ko va glo mal susu mal like nyaminya susu ke eva tamanao alo mo kenye pa advice so ba ova ngongi mo akodare fon kuma bana va khwana duko eta ayi ko yi des address for debate ayi abana osasari onya glo be lightale eji 24 hours every day no free ekuduachi ta nyanya makoba nyafa duklola agbledo koho adoma kojo adoma nsian le basa ta efe nya ko baglo nfaso de kamalajo ma tu mon popo ya abia ha na gbegbe ise CIB ple EP church gbegbe ise nana make mabia ha na nyapo moto kata yo kan konyesa akpanami.
Bye bye. Akpana mi kakanya yang konya Samuel Ado oyom cho Tuba nya kenya mata glo cho Nana Akufo-Addo fa Ado Boblonchi ya alo nyo va glo mo glo nya re gore asamana ya mo glo nya re nya glo susu re kama le yefanya kata glo ba adang na no shi fi la se ma glo ba nya glo enya nto jim du ko le ba no glo mata glo de asamada ikata bola nyanya bola pa nyamo kata va glo bola nyama maraka jumo isa bola etamada enyo jabu wa gbo nya yidefu nya wa gbo na duko na sia ogbore as a presenter yenye driver ebe ya ye big driver nya mechi hande nya keme bi agbo na duko la Ghana nto ha abe duko politician wo alo mi apa nya Nana Akufo-Addo ya lokola bana de ale ko na cho wa gbo bana de vinya family la gble na kokushi akodo tani ne ye na hogbeli ko susu atanko wa kwa ko da mane wa ko gbo ba fom e wo nyara kama kalio da kai kwe nyara